Padon keketu ka jing lumpisang nung ipi kadai ka symbolic act kalong ba ni kwa pagi pai ba kendon ya kata ka jing kamtra ya ka parti ke cuma yang satu ipi hindiat kidon ki journalist India minta ki baong kumli ni ngemshanya naga advertisement ngimshanya lagi corporate sector ngimshanya haga political party hindi ngishanya hau paiba namar hau paiba usiu kiru kila menteri naga benta upaiba kata kanong rim joka voice of the people party kalong bagi paiba kin kamtrai ya ka party but kum banpin ikadak baka dika party chung paiba ni penmi ya katu ya bakin la ban ai ke jing kersan ke jungki hagaliang ke pisang ngim ong to ai yo ai ka ba peace go be ban ai hoi inong yuki ka party chungi kamshania haga jing kersan pisa jungi contractor ngim shania haga jing kersan pisa jungi businessman ngim shania haga jing kersan pisa ki company ba nagjalan ni naba hindring ni shania hakata ka pangiong manginom plut pisa ka pol election nang ba nginla ban ai kata jing sekri sha upai ba kata ka jing ya pera pring voice of the people party but ki we party ki baran amta ka jala ka jongi hindrei hari India hi baro hoy hoi ginoi phi to jing lumpi sa na ki pai ba phin khen kata kalong kado or kabarit mo jing do chungi kalong kabarit kumene ga soala ka ditang ko ba arpo ar ap soja kumta yang bikin ma pakai exact amount phin khen kata ka ban kan tu ka jing mi makan yarap ya ka ban na pa jing lut ka MP election ne ya ka jing lut chung ka party nganong epi ka pisa kabarit Henry katu paling ikan koridor sibune amde nak amount amde nak tak pisah ke pangiyo mo Henry ya kejing i chung pai ba but ya kata kejing su chung pai ba pakani ke di party ke jungi katu kalau ipi ke di symbolic act ka ba ini le ban pini bo pai ba udai bukan ra jong ke party ya kata dia ba ki pai ba ki go ben noi tingkah, lai tingkah, bagi no tiga sutra ya parti. Ni ai bakin tili ya kitu gibano senyang daki lakpat daki polak baki klur syaki political party balik itu kim lechna yeng ikbadu. That is my answer. Let them ask the right question to the right people.